jarnon ko juurade salminde ceerno premier ministre yo arno ko juurade salminde ceerno premier ministre nene dafa ñëw nuyu si ziyaare ceerno mbiyama yo accana min hakke o wi ceerno aɗa accanamo hagge ceerno ñu ngi lay jéggalu sabu gallo andirani wowiran ɗum ni sabu galle o wowirani ɗum ni ndax kër gi miinewul nii gallo ko waɗa ko ɗo fof e nder sutura waɗata gallo o kala ko waɗata koye nder sutura o waɗata kër gi lépp lu muy def ci sutura la koy def nden yo accana min hakke nden yo ceerno accan en hagge comme te noonu la nañu ceerno jéggal mais komin kalata ko ɗo ko moƴƴere ɗum cikkimi o wi komin kaalata ɗo ko moƴƴere ko ɗum cikkumi nene li ñuy wax fii mbaax la loolu laa defee noonu la nden ina wawi haalede ha yimɓe fof nana tawde ko noon ina waawi haaleede haa yimɓe fof nana comme te noonu la man nañ koo wax ba ñëpp dégg ko ko idi fof jiɗimi yo yettanam président Macky Sall o wi ko idi fof ko omo haala omo wiya ceerno yo yettanmo président Macky Sall nene lu jiitu lu muy wax ceriŋ bi na ko santal président Macky Sall na ko santal sabu ko waɗani ko leydi ndi sabu ko waɗani leydi ndi ndax président Macky Sall li mu dafa réew mi ɗum erdi ɗum idi ɗum ɗon ko haalte ko fof o wi ko ɗum idi e ko haalete ko fof loolu moo jiitu ci lépp lu ñu war a wax enen ni o waɗni en o wi enenne o waɗani en nene ñun tamit dafalalan niw ɗum aussi mi yiɗino hen san yettude ɗum ne kadi omo yiɗi heen yettude loolu tamit bugo nañ koko santa mbiɗa haala joni no ari nde o wi ko yen miijo mbaɗen plan mo ngannduɗa ko duuɓi nawgas o wi omo haala joni o wi président Macky Sall nde ari e leydi he o wi en plan mo ngannduɗa ina wawi wonde ɗo duuɓi nogas nene président Macky Sall bi mu faloo ci njaalbeen dafa ne nañu wut plan bi nga xam ne dina mën a nekk fii diir ñaar fukki at no waɗatnde plan on noon noon nde waɗatno plan o noon bi mu den def plan bi nag anduno o joɗata ko duuɓi nawgas omo anduno o jooɗata ko duuɓi nogas xamoon na ne du toog ci nekk fi njiitu réew lu tollook ñaar fukki at ko yiɗande leydi ndi o wi ɗum ko yiɗande leydi ndi nee na loolu xër ci réew mi rek moo taxoon mu def ko te no waɗanne ɗum ko yimɓe fof o noddi o wi nde o waɗatno ɗum ndene ko yimɓe fof o noddi bi mu doon xalaat boobu nag nit ñépp la woo te fawi ko e gandal te kadi fawi ko e gandal te ci kaw xam-xam tamit la tegu wona tan jooɗade mbiya ko ɗum jiɗimi tan mbaɗa wona tan jooɗade mbiya ko ɗum jinmi waɗe tan mbaɗa nekkul rek nga toog nga woo ñi nga war a waxtaanal nga ne lii laa bëgg a def rek nga def ko ɗum noon ko nafoore leydi ndi ɗum noon ko nafoore leydi ndi nee na loolu nag njëriñu réew mi la ala noon he adduno leydi ndi ngannduɗa yettima hon ngannduɗa ina yiye ina haale te rewan ɗo o wi ala leydi ndi ngannduɗa ene wone e nder aduna he ene yetti ɗo ngannduɗa ene haale taw rawani ɗo rewini ɗum ɗo hayso pétrole e gaz arani hayso pétrole e gaz arani donte pétrole ak gaz ñëwul woon sax leydi ndi yahanno leydi ndi yahanno réew mi ko nono ɗo ɗon dox sabu he gandal o fawi sabu koye gandal o fawi ɗum ndax ci kaw xam-xam la ko tëral o waɗi hen noon o liggi hen duuɓi sappo o liggiima heen noon duuɓi sappo nekk na ci liggéey ci fukki at yimɓe fof jii sénégal ko heewi waylima heen yimɓe fof njii sénégal ko heewi waylima heen nit ñi gis nañu sénégal lu bëri soppeeku na ci timmaani noon nee na nag matagul yéena gi matagul gasaani te jeexagul gasta tamit nee na te du jeex tamit sabu ko noon Allah windir neɗɗo sabu ko noon Allah windiri neɗɗo ndax noonu la yàlla bindee doomu aadama so tolnim ɗo noon o wi men yomin ƴettu liggey o minen continue ɗum o wi so tolnima ɗo noon o wi yoɓe ƴettu liggey o ɓe continue ɗum nene bu tolluwe fii nag bu neena jël liggey bi mu wéyal ko min heɓi jaadimɓe kanko e ɓe o yaadi ɓe moom ak ñi mu àndal fii ɓe jiiɗon ɓe ɗo hen mon jiyani ɓe o wi ɓe jiiɗon ɗo ɓe e ɓe on jiyaani ɗo ɓe fof ñi ngeen fi gis ñi ak ñu ngeen fi gisu ñi ñépp enen fof ken ɓesgu président Macky Sall nena ñun ñépp njabootu président Macky Sall lañu ken ɓesgu Sénégal njabootu Sénégal lañu
ɗum waɗi ceerno mi jiiɗi ɓeeɗo toon duwaade tan ko sutura seren mbi ñu ngi lay ñaan rek nga ñaanal ñu yàlla yokkal ñu sutura baawral e baawral ak déggoo sabu sa resnaama ko fotini e ko wayni jiɗɗa tan ko yo ɓeydo o wii sabu sa resnaama ko fotini e ko wayni jiɗata tan ko yo ɓeydo ndax buñ la dénkee lu tollu nii ak lu mel nii da ngay bugg rek loolu yokku ɗum ceerno ko duwaw tan waawi ceerno ɗum ko duwaw tan waawi ɗum sering mbi loolu ñaan kese moo ko man anniyo noon nan anniya noon nan ɗo yéene bi nag mu ngi fii inchallah he ɗum minen gonat jamme ñalawma inchallahu ko heen min gonata jamma e ñalawma bu soobe yàlla ci la ñuy nekk guddi ak bëccëg taw noon ina wonde e jam taw noon ina wonde e jam waaye fekk nag mu ngi ànd ak jàmm sabu aduna o joni ina hulɓini o wi sabu aduna o jooni ene hulɓini ndax aduna bi léegi dafa tiitlu joni sa huɓɓi télévision walla huɓɓi radio walla naate internet ƴewta tan ko hol musiba kes gar o wi jooni sa huɓɓi télévision walla huɓɓi radio walla a naati e internet njeeta tan ko musiba keso neena bootaale sa télévision walla nga ubbi sa radio di déglu walla nga ubbi sa internet di xool neena musiba wu yees rek ngay gis ci yooyu yëpp ɗum ɗon yo allah dandu hen sénégal ceerno monsieur le ministre o wi ceerno ya duwoyo allah dandu heen sénégal mu ne ceerno nanga ci ñaanal sénégal yàlla na ko ci yàlla musal ko dandata ko hen sénégal noon en jeeya hen caggal duwaw o wi ko dandata heen sénégal ko noon ene jeeya heen caggal duwaw neena lu ci musal sénégal nag ginaaw ñaan ko mawɓe ɓe gacci ko ɗo bokk na ci li nga xam ne lu ci mag ñi bàyyi ene jeeya heen ko mawɓe ɓe ɗacci ɗo ko faate diine ko faati e diine lu jëm ci diine ɗum tiiɗne ɗum jaggane ɗum sembine ɗum tiine ɗum jagge ɗum sembine lu mag ñi bàyyi woon fii ci diine ñu dëgëral ko ñu saxal ko ñu continuer ko ci sabu minen jii he leyɗel ɗimen keewɗi hannde o ɗiɓe gacci ɗe ko ɓe gonno ko ɗi boniram o wii sabu ɓe njii e leyɗeele keewɗe ɗi ngannduɗaa nde ɓe ɗacci ko ɓe ngonno e dow mum ko heewi heen ko ɓe boniraaɓe neena gis nañu ay réew yi nga xam ne bi ñu bàyyee li nga xam ne loolu la mag ñi bàyyi woon ci lislaam jàppale neen ñu bëri ci loolu la ñu jaar ñu yàqule anniya noon en jeeya heen tiinnude ɗum ɗon no kaldiri o wii anniya makko noon ene jeyaa e tiinnude ɗum no haaliri ɗum ni neena yeenam nag bokk na ci mu dëgëral lii mu ko waxee ni mu dëgëral ko ko woni ko ɗo aussi en liggey he leydi ndi projet ji e programme uji gonɗi ɗo ko woni ɗo ene liggey e leydi ndi projet ji ɗi e programme uji ɗi neene lu fi nekk nag ñu koy liggéey ci réew mi lu mel ni ay projet walla ay programme ko nafata ko yimɓe ɓe ko nafata ko yimɓe ɓe li nga xam ne mooy jëriñ nit ñi faate jangde ko faate e jangde lu jëm ci njàng mi faate safara ko faate safaara lu jëm tamit ci paju gi faate liggéey ko faate e liggéey ak lu jëm tamit ci liggéey bi ɗum inchallah minen jiɗi heen daraade o wii ɗum ɗon inchallahu eɓe jiɗi heen daraade neena yiimu filim yépp ku soobe yàlla bëgg nañu cee taxaw woni noon ko allah rokki men e ndeer sénégal o wii ene woni noon ko allah rokki en e ndeer sénégal am na nag lu ñu yàlla may ci biir sénégal ndema tan ene waawi ɗo addude ko heewi ko ndema tan waawi addude ɗo ko heewi neena mbey rek moofi mana indi lu bari ɗum il faut ko jarge wonɓe heen mballe o wii ɗum alay sago ɗum jagge wonɓe heen ɓe mballe neena mbeymi fof ñu jàppa ci ñu nekk ñi mbeymi tamit ñu dimbali leen so wonaa hay huunde ni ko remete ko yimɓe nguur o wii hay so wonaa hay huunde ni ko remete ko leydi ndi wuura ɗum neena men budul dara lu ñuy ɓey fii ci réew mi waa réew mi dundee ko sabu joni a waawi jogaade haalis ma jiɗaa soodde a dañataa ko coodɗa o wii sabu aɗa waawi jogaade haalis ma jiɗaa soodde taw a dañataa ko coodɗa ndax man nga am sa haalis nga bugg a jënd fekk amuloloo jënd ɗum yiyama ɗo he duuɓi ma won tan duuɓi ɗiɗi jooni o wii ɗum yiyama tan ma won duuɓi ɗiɗi jooni neena loolu gis nañ ko rek lu tollok ñaari at te ɗon aduna o fayi o wii ko ɗon aduna o fayi neena fof la aduna bi jëm mi yiɗa juutni noon he geɗe goɗɗe he geɗe goɗɗe o yiɗa juutnaade e geɗe goɗɗe bugul nag yaggal kaddom di wax di limi yeneen ak yeneen ɗum fof woni ko liggano heen
he makki président Macky Sall. o wi ko haali ɗo ko fof ene woodi ko liggano heen ko mawɗo leydi ndi woni ɗo ko nene